Ishomero rya Kabare Primary School ni ishomero rya government erikwetererwa izina rya Kabare kandi nerimwe omu mashomero agatandikiraho kare kandi rihango obwahati ishomero ry'inabeegi abarikwingana 153 konka n'oburihati abebembezi bebembirwe mukuru w'ishomero Nelson By'omuhangi nibagira ngu bakiine ebizibu bingi birikuteganisa ishomero nk'ebizimbe ebirikugwamu enjura, amaju g'abashomesa agataboneire, omucuucu omwanya gw'abaana barikuriramu hamwe n'enju ya headmaster erikwetaaga kuhunduzibwa. Mukuru w'ishomero Nelson By'omuhangi yagira ngu bakaba bashyikiriire owabiireho enganzi y'ihanga Dr. Ruhakana Rugunda akiri omu ofisi kandi yashaba ngu bamuhandikire bareke bikwetengwa kandi ekyakozirwe konka n'oburihati tiine ekyakozirwe. Twenda kumiza twakawache barua ya Prime Minister, twenda kusomeza watu andike hizo barua tushabe abajenga malito wakuru twashabire twakwacha mbona watu the mayor witu wakawe municipality kujango hizo barua cyatwarire twe tugwijuse ebitwatwaga metumera biyo tuzibyona. Omu rukiiko rwa buri mwaka orw'ishomerere Nelson By'omuhangi agizire ngu bwahati obareba ebizimbe hamwe n'amabaati nigashwazana nigetengwa kuhundizibwa obundi ishomero rikareebeka gye. Enda ngu mwareba rufingi y'ishomero teka abashemezi ishomero bwa RDC n'erya government cyuware government. By'omuhangi nashobora ngu n'obuharabe hariho ebikozirwe barikwejonesa sente z'abazaire hakiriho bingi ebirikwetengwa. Turakozesa principal with education officer turikuza gukora master plan y'omwanya ogumpaha kandi twatandikire musa orukiiko rutuje kubagarukira kubeeta tujya twine master plan. Orukuru akakiiko k'abazaire Abraham Masco nagira ngu ekibiine kubanza kukora no kukora omwanya gw'abaana barikuriramu n'engashi dining hall. Abaana biitu abari kukikozesa abari kuriramu oba n'okutera pavers oba n'okuranga kwabinga omucu guri hasi kwine kugira ekikwatamu nk'abazaire okureba ngu twagira ekikwakora. Omu rukiiko oru birori omugyenyi mukuru kandi omuhwezi wa RDC omuri Kabare Nelson Atwongire Black agizire ngu nibaija kushitama nk'abebembezi bahandike baruha ey'okwijusya ofisi y'enganzi y'ihanga okugira ngu ekyaraganisibwe kiteebwe omu nkora. Namugira ngu at an opportune time ntwija kureba headmaster tugire ekihandiko turikushaba support kuruga mu government okugira ngo agira akaseta kiyateka ishomero aha bakokubangira kabaziire kurango babutura ishomerere. Makuru aga gashakwa Jimmy Emmanuel muri Kabare.